Pozdrav ljudi, ovdje Josin Games sad je sa vama, danas imamo gosta, danas ćemo igrati jedan dupli gameplay. Ajde. Sa Venom Gaming HD-om. Tako je ljudi, danas ćemo igrati malo Counter Strike, Warzone. Naš neki server, ajde da vidimo ali ja to znam igrati uopće, Venome, šta kažeš, znam ja to? Pa, koliko te poznajem, dobro igraš valjda. Aha, sad ćemo vidjeti kako se ja snalazim u ovom. Nije to Call of Duty čovječ, tamo možeš... Vidi ih dvoje na mene i ubili smo naravno. Tako da, evo sad ću ja za AVP i jebati mater. Tako ovoga da to nije onaj Call of Duty kad možeš onako samo uletit i onda ubijaš. Jospe. Kaži. Koliko treba da uđeš? Evo sad će da se skine samo mapu. Aha, da tebi se skida, da. I ja vidiš šta kampaju majku, jebojeni mater. Pa to ti najgore kada kampuju, kužiš ono i... Sad ću i ja jebam mater. Ja smijat psovat. Pa psuj, boli me briga. Bato. Sad samo da maknu to i pip. Nećeš. Neću, ajde. Ulazimo u igru. Di si u teroristima? Ne. Nego u counter terrorist. Ne, kaže se to, a ne kao ono jesam. Ajde u kurac, ne. Evo ga Josip Games HD, ajde ulazi. To Josip. Evo Lost Gameplay, di si ti? Evo te iza. Jospe, nisu ti. Pa nisam. Di si ti pojma? Sas. Terorist. Ja nisam s tobom jebio. Sad ću ti ja Josipe, au kako ću te Josipe ubi sad. Možeš me tamo. Ko jebem mi me mamo? Ko me flasha jebat ću mu. Ja ništa ne vidim bato. Bato ništa ne vidim ej. Jebat ću mu majku, koliko je ovome tvome ostalo? Ne, to! Bravo, Lost Gameplay! Ejde u... Jesam ja tebe ubio bio? Ne, ti smrtav bio već. O, brate mili. Dobre, nismo ti, hvala Bogu, ubija. A, sad ću vam uze AVP jebat majku. A kako se uopće oružje uzimaju? Stisnaš na B i onda uzimaj. A kako Evo brate, kako mrzim. Evo to može sad. Pa neće meni na slow P. B. A B, tako kažem. Pa i reka sam B. Nije, reka si P. Reka sam B. Ajde, sad ću da vam jebem kevata na šupčeta. Neko puca, Neka puca. Neko puca. Ova je mapa iz Call of Duty-a, znaš to? Ma je. Pa je! Pa znam. Samo kad je drugačije malo uređeno, niš drugo. Gdje su svi? Sti još živ? Ti iz globe. Sad ću se vas pokti. Vidi, ospašta ide sporo, Pa stealthy, kuš stealth. Ali nećete, svi su ti na drugom plentu, možeš ići brzo. Pa na veze, onda čuje korake. A da, ali svi su ti na drugoj strani mape. Ma nemoj da mi kažeš. Kad bi ja vidio ovdje gdje je postavio bomboje. Pa nije još. Ajde, ne tu. Di ćeš ti, bog Ja znam, pa gledam samo da se nije skampovo negdje. Ajde, doli ti je. Doli ti je. A ode on. Ima ti AVP, točnije snajper, tako da... ukampati se. Gdje? Evo
pit će bomba. Pa jebem mu ja bombu. Šta ovo? Svi su otišli. Pa da sve što svi mrtvi. Što sam sam? Uđi u mene, brže. Pa kako se uđe čovječ? Stisni B. M, ne V, jebem ti B. I onda teroristi. Jo, kako igram, bok te. Ajo. Jebo mater, A jebem ti očajno, kurac. Sa VP-a. Josipa, hoćemo jebo mater. Sad ćemo da jebemo mater. Aj prati me. Čeka da si uzmem oružje. Ajde jebalo te oružje. Rifle. Aj. Idemo, evo 47. Dođi vamo, alo, dičaj! Upani, ulaz vamo. I sad ti ideš, alo, di si, dolazi. Ti ideš tamo. Ti ideš tamo i taman ti došao lik. Olive. Nema nikoga. Stealthy, bio je ovdje neko je. Nemoj baš to da zajebavaš. Mogli bi igrat one Paladins, baš mi se sviđa to igrat. Ja neću. Kako me ubio čovjek? A kako me ubije? Pa to ja kažem čovječ. Ajde u kurac. Sad ću ja da uzmem rifle i uzeti snajper i da sjedem mater. Daj meni snajper, bolji sam. Da. Evo tebi ova moja puška koja može približavat. Kada ti dam? G. Ma nabim te na G. Evo. Jesi uzao? Thank you. Pušku. Ja nisam uzao. Evo. A zašto nisi uzao metke? Ma uzeo sam metke, šta hoću? Ali nisi pune, znači primary emot je da uzmeš sve metke za pušku, a secondary emot je da uzmeš sve metke za pištolj. Dobra, ajde, nemoj me sad tu... Šta je ovo, neki zid ovdje? Jebote paju. Ajde, uči. Pazi Josipe. Ubij ga. Kolji Josipe, kolji. Ajde. Metaka, nisi mi metke dao. Ima si sve sanžere, muči. Nemam. Ajde Josipe budaletno jedna, ti ne vidiš ništa. Amo sad otu doći, ovdje, dođi. Imaš double jump. Tako. Dođi Miško, ajde. Josipa šta skače. Idemo. Let's go, party people. Gdje si ti nesto jebote let? Ode ja. Ode ti u kurac. Ej u kurac, eno ih tamo lipo kampanju. Nemo brzo. Imaj snajper. Jebem ti. Nemojte. Kampat. Još prema i sad je, evo ušao još neki iza nas, sad ćemo i jeba majku. Evo sad neće kampat, jeba ću imat. Sad će mene Jan ubit. Los gameplayere. Ajmo bato. Ajmo pišta. Jel ovi glup jebo majku? Ne kampaj. Ovo je kad ti pričaš. Jebat ću mu majku. Pazi, Jospe sam si, ja nisi. Nisam sam. Dobro imaš. Pazi, evo ti ga! A, ne, to nisi ti. Jebem te u paknu što me uplaši. A, Jospe, di si ti od njega, jebote led. Ajde doli, skroz ti je doli. Sad aj gori. Evo ti ga, vidit ćeš ga sad, evo ti ga! Jebote, sad mi kažeš. Umra je, evo majku. Koji pol? Ja, koju. A, bomba je pukla. Ja nemam para za puške. Yeah, bitches. Josip Klošar. What you say? Josip Klošar.
Jebi mu majku tako. Idemo uzeo AVP i profesionalno koljat. Ej, ostaje budaletno jedna. Vidi ima pušku. Pazi, evo ga, dolazi, pazi. Ode Josip, toliko debil. Kako sam ga ubija profesionalno. Jesi ubio koga? Pa ne, nisam bog. 3 komada si u, to je ti sunce. Pa nego šta imate li? SMG emergency. Reka ti je da si loš. Jej. Kako se piše u chat? Z. A neće. Pa, al ti smajte. Tribaš Z pa pišeš pa stisneš enter. Konta. Jesi ti toliko tupav? Evo ga. Jebi ga kad ne znam di piše, chat je gore, a znam da chat mora biti u sredini. Ti s majke već, znači, stisneš Z i pišeš. Pa da, ali nisam znao da je gore chat, ali Ubij ga ti neki tamo, bokant. A Josip još nije mrtav. Ajde, tu ti je, gore, ne tu, desno. Pazi se sad, evo ti ga. Evo bravo, Bokap ga je ubija. Bokap. A Josipe, a ništa, ima njega koča. Ide ni sad jeba majku. Sa snajperom, i to profesionalno. Ajde, odigram ovu pa ja idem. Zašto? Pa moram. Pazi! Neko je došao. Ma kako dođe? Molim! Meni se čini da on ima VF. A di ti moraš onda ići? Moram nešto u kući napraviti. Pa sti, koliko tebi treba klip? Nemam pojma. Ništa, ajde, tu ću ja završiti. Dobro. Ljudi, to je bilo to dobro. Malo smo ja i ono bacili. Prolom kako je vidite, imam više deda nego kila. A Venom je tu sa 3 kila, dobar si. Da. Ali više si umro. Eto, to bi bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe, a i naravno pretplate se na Venom Gaming HD. Da, još malo pa 200, ajde kaj i njemu, ajde. Vidimo se, pozdrav. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's